Kobarang ni katabi jongrang PM Modi ni nung Swachh Bharat basi chisa kapaha rongthalan thalanina seva perf ko mani inga Meghalaya adoko mungsungpa cabinet na sakchet gedang minister rang kumuchitanga ha Nongra on basi bri ongba mi chibisa ko so te kalani ko sinjuk hi nongsin sar snong nongtmai pilun jegalanga ha Insan pira ko so otani mamla o jaktung ko barang ko tharake sandi china aro sastiko china MSC PCR ni chairperson Agatha Sangma agananga ha September chisni tariko yatri seva divas ko Shillong airport maniangen dau chukumakapa khoborang Prime Minister Narendra Modi ni Dalani chi jumang sugapa seva aro Susa Sen India Mukang China da Ruruwanio aro antango bangchake charing yengpa ongi agasa gambako South Korea na dalgapa ongi re mukang yenga Paris so COP kograksa thomao hajagni kola chibsiyo so pre person negata clean energy capacity na India kumucheta ha andeba hajagni kograksa basiyon nisan tungpa au chusoka ha yan basis kunas khang chusok suwa ha ne paragata ha Patanggaman basiyo PM Modi uni wenangani somayo India agasa kamak ni population ni 60% no gisako nanganga ha yano carbon unkata 3% na bate khomiya ha Antang thango ka chate jangi thangna life movement ko India abachenga taha aro bakhu o COP kograk school thoma o green hydrogen decarbonization aro michgrangti South Korea ni tangani na kam khanganiyo chusok kengani ko misokanga ha Prime Minister Narendra Modi ni dalani ngo seva aro Susa Sen Public Service Good Governance aro sorkari ni niyam gata tangani aro kam kharurwani bidingo rabana dondupkija jothon khaangkhuna aba chingataha ya dangthangman chagaba series seva perfo Swachh Bharat campaign gata sungdonggpa mandirangni jangi thangani ko Modi sokari maidake dangthangataha yarangni bidingo chunga khandake thalataha Swachh Bharat abhiyan ko aba chingataha basi chisa pataha phaikana rangko rkani chi rongthalan thalani namgani rangko Red Fort ni agananga ha ndiba hazagni chibri basini August chibunga tariko Prime Minister Narendra Modi apsanda kaba khamko khaanga ha bangbango aphal ria oniko asungko takatelatna kroch gni noktang thangthango phaikana rangko rkanganiyo program ni chisokani ko nakangna matska ing ha asungni nokrango sotsni 7% ni gata rongthal kapa rngani chirangko sale oninga ha program ni ngo hajagani ko group dog basiyo songrango ni jabul kapa galgapa oniko double galla oniko takatelatna ni sanko dona ha annual cleanliness survey rangko takenga ha yan dengtang sungjulmarangni gisep gruko namgapa susa ani rangko dakna dalanga ha iano manderangni bakrangani rangba patrek rakenga ha bonkhami indiani noksa rongthalan thalani mepo batanggaman somairangna bate thangdo dapaniko nekeng nekangna matnaha ne khoborna paragataha Rajbhavan no sakchet gadal minister rang kumuchetan baksa Meghalaya chief minister Conrad Sangma dalbegba cabinet Jujatani ko dakanga ha kumuchitani ko governor CH Vijay Shankar chi dalanga ha cabinet dona chanta pataman gaparangara phato Timothy Sira Braining A Sangma Sostin Suthun Wailat Miki Shila Methodius Dakar Sanbo Shulai Met Balingdo aro Lakmen Rumpui yan Sokhari ko Rkaniyo authority ko black tapatna black baja khudiani apsan gri konge rkani aro gatang bakrang ko dapna niplaniyo jakuko tiang ha ne khoborna pharakataha East Khasi Hills ni nongra o basibri ongpa insan piralingdo maunai ko sootanina Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MLCPCR sukungijani ko nungtuwin pharakataha Commission aselongpa biapona tarakeri angin oktangni manderang baksa kalempa angaha aron ni grimso dakna ranggani khamrangko machodatna matna uni kalempa aniko ba onangaha ne chairperson Agatha Sangma aganaha Bisani manggisiku nukapa video rangko aro noksarangko social media rango gapa chachina MSCPCR manderangko molangaha Juvenile 8 ni ngo sastiko matna aro niamko piani na magrakataniko onangaha
nongrao nonglum bri ni basi briong gapa demichuk insan pira lingdo maunai ko khanam gi jaso te kalani na sinjuk ki nongshin sar snong nongtmai pilun mongoba salu reli kong ataha jeyan dosi ko takahachum ukur me rakapa sastikon china sinjuk ni president bantili nari tabiang ha bisani mangko nakna skang community don dukki jam sandene ko takaha aro iyanam gi jakaba khamko chanchi sokna ampagi jagapa dake relina chakpa ani ko oni dorbers nongra secretary p pingrop thala tangaha doshi rakaba mande ko tharakyam sandichina special investigation team SIT ko sinjok molangaha Hajarguni Kogruk Ponga Basini September Chisni Tariko Yatri Seva Divas ko Shillong Airport Maniangin John Songre Songabat Kabarangni Wiani Aru Community ni Pakramani Khamrang ko Thangdowat Tangan Baksa Maniangin Songri Songabat Kabarang ko Pulbibarang Chirum Chaksogen Jatni Dakbe Wallo Soka Chaken Aro Jatni Troka Mesa Ani Ka Sat Sinrai ko Troke Misokangin Gadal gapa Torang Jekai Kids Zone Library Workstation aro AVSAR Outlet Jolthangni Artist Rangna Opera Kangin Songri Songabat Kabarang Quit aro Noksa Salsusa Anio Bak Rangna Mangin and then Health Checkup Rangko Kangna Mangin aro Blood Donation Chemo Bak Rangna Manpagin National People's Party NPP President Conrad K. Sangma Auto Manipur Roni Gatam Lok Sabha MP Dr. Lorho S. Froz ko Shillongo Thomani ko ungataniyo party onaram chakswaha Manipur adoko community gmakan Dr. Lorho ko apal patema sia aro uni singani rang NPP ni One Voice One Northeast na nagtumangso gaba ko black tapatkin ne sangma agananga wa ko gronggrki wa uko rongrki kham khagapa aron khangpa dalgapa onga ne wa thala taha Dr. Loho ni kusiwani ko pharakanga ha PS sangmasa gine mukhang china nukjumang sogpa ko rangna adok ni dingtang jatrang baksa apsan kham kha ramangna wa ni chaksuinga ne agaranga ha NPP ni agbetel gaparang aro MLA rang thomaniyo ba ko rang pa ha ko barang ko paratani sumay bayan mo na ha